Өлкө мандатылган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде иш-кубар көрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Ош шаардык патрулдук милициясы менен биздин чыгармачыл топтун биргелешкен иш алып баруусунда шаар ичинде бир катар удуу эреже бузган айдоочулар, ошону менен бирге мас абкалында унаа башкаргандар кармалды. Окуяны кененирээк кийинки тасмадан көрө аласыздар. Нурматов көчөсү аркылуу иш алып барып жаткан патрулдук милициянын инспекторлору бул автоунааны токтотуп текшерген учурда айдоочунун оозуна спирттик ичимдиктен жыты келип жаткандыктан аны наркологияга алып жөнөштү. Bir butulka piyade içtin be. Atın kim? Nurtaza. Nurtaza? Maçta özünkü? Özünkü. Çok başkasının pravası yok ekan da. İlacı yok oturup kaldım. Çoğalaydı onu. Anca dağılması kemesin. İçinele bağınday olup kaldı da. Köyün ne degende. Köngül tamçı mı? Kim sonunda? İbrahimov. Uğrayın mı? Yok, İbrahimov. İbrahimov. Bak. Bakın. Murtaza. Durumunca 96. saat kaçı oldu? Saat 1'den 23 öttü. Hadi kvartira git atlarım ne salgan ha? İçinde top trazı var yakın var. He? İçinde top trazı. Çok öyle. Peki oraya var. Aşağıdan bir barikenin içinde. Ben dışarı gittiğim bu da. Ben diyorum çoğalıp gidelim miyim ben? Tuğan. Peki oraya var kızlara. Tuğan günü geldi. Kızdım ben. Kaç bala vardı içinde? 2. Peki bunu da arkada çöpte oturasın. Ha? Текшерген учурда айдоочунун мас экени аныкталып, ордунан административдик протокол толтурулуп, автоунаасы айып короосунан орун алды. Кийинки чакыруу Наваи көчөсүнөн келип түштү. Инспекторлорго баш ийбей качкан айдоочу кармалгандыгы туурасында маалымат айтылып, анын негизинде аталган дарекке барган учурда төмөнкү көрүнүшкө күбө болдук. Sen Nazif var. Külüştü versen külüştü. Ayak albay. Gel. Külüştü koy. Külüştü. Ha koydun ya külüştü. Külüştü versen de. Var mı dokumentlerin? Ha? Dokumentlerin var mı? Ne konser? Ana dokumentlerin. Kime attın? Kurağın var mı? Kurağın var mı? Бар, этапынан деген. Күсүппөйсүңбү? Начальник Нукас камерада жүрсөгөн болот. Жок, праваң барбы? Права бар экен мына машина. Эмнерден кетип атабыз? Жаз мен чалсам аз Өзүңүздүкүлө, брат. Коюңуз не кыласыз? Чалып 55 мен 82 000. Мынага айткам мен азыр 86 000 келет. Шайырбекке айттым мен. Ооба. Мен бир тууган Нукас болом деп. Чалың майлы. Камераны кимге коюңуз, брат? Камераны тартпаң, камерага уят. Мен Өзүңүз начальник жактабыз, Нукас болом, камерада чыгып турсам кандай болот деп. Коюңуз, брат. Начальник эзи тааныбайсызбы? Брат. Тааныбайсызбы? Жок, кой. Эсеңиз? Сиз Токтоң. Сиз ким? Мындай союзка кылалы, брат, Кыргызбыз, брат. Начальник эзи тааныбайсызбы? брат. Коюңуз, как обычно. Басар систем да. Коюңуз. Басарда систем да. Угу там. Жо, нормально, брат. Мостко бурулганда биринчи поворот, мына домдор арасына жетпей. Өзүңүз эле. Чалбайлы кой, не кыласың? Кереги жок эми. Аякта не кыласың эми? Кыргызча эле буяк болгондон кийин. Брат. Айдоочунун мас экени билинип турганы менен аны мыйзам чегинде тастыкташ үчүн наркология бөлүмүнө алып барып текшертүү керек эле. Ал үчүн айдоочу автоунаанын ачкычын инспекторлорго тапшырыш абзел. Бирок бул айдоочу ачкычты бергиси келбей, аркылы шылтоону айтып бир нече убакыт талашып турду. Күч жок болсо отура жүр. Күч жок Жүр, отур. Отурсаң. Отур. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Bu anda емес de. Басылады, чертат. Hayır. Da жок ака. Отыр. Баран отыр. Акыр соңунда тааныштарынан да, таарынганынан да майнап чыкпасын түшүндү көрүнөт, ачкычты таап инспекторго тапшырды. Андан соң айдоочунун спирттик ичимдик ичкенин же ичпегенин тастыкташ үчүн наркологияга алып барышты. Демал дейді. Дағы. Мен шалтта қарап тұрам, мұны үйде. Дағы. Кесіп бар деген сен білем. Елді қақшаттан сен кесін, да? Kimdir? Елді қақшаттан сен kесін dedi. Ne oldu kakşavat biraz. Елді қақшы істеп көресің dedi. Sen de karga otasın hazır. Болшынша, илайын. Ne olayın? Сен да мені қарап отырасың. Ben seni ne de karga otasın? Сен бай болып кет, братан. Амин. Айтқан. Сен менің бақытты бол. Шо мен тілегім башқа. Сен деген мемлекеттің ішіндесің. Маған ұқсап, сен деген мемлекетте азамат бар. Sen kaçta işteysin? Ал неме емес па? Саған керек емес болса еді. Bir toyunda otan başka oldu. Білген саған шықшы болады да. Жүзүн жашырып уялган айдоочунун мас экендиги тастыкталгандан кийин автоунаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө административдик протокол толтурулду. Бирок бул окуя ушуну менен жыйынтыкталган жок. Арадан 1 саат убакыт өткөн соң 102-ге патрулдук полициянын айып короосунда ызычуу болуп жаткандыгы боюнча чакыруу түштү. Окуя болгон жерге барган учурда жогорудагы Opel Vectra үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу шериктери менен келип, кароолчуну коркутуп, анча-мынча ур тепкиге да калып, мыйзамсыз иш аракеттери менен автоунаасын алып чыгып кетишиптир. Ошол замат Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан ыкчам түрдө кармоо операциясы жүргүзүлүп, 1 саатка жетпей автоунаасын алып качкан айдоочу шериктери менен бирге кайрадан колго түштү. Ne oldu? Bolğan okran tartaq ayıp adamlar uçsun ulanın bunlara berip amallar. Ешкім ұрған жоқ, брат. Байлай, түсініп байлай. Tushuntirib aytsanlar eshikni ochib qo'yaverdi o'zi. Өзі адышы қой берді мына. Айтты, өзі қой берсе мынаны наказать етейлі. Елші алып кетсеңер, сілерді наказать етейлі. Жоға, брат, бұл жерде ешкім наказать ете тұрғандар емес, брат. Қайда келдік. Алтын сен? Бардық алып кетсе болу. Barı kaçasın. Ya bol kettik onda. Отделение. Ya maramet. Ya bunlar değil mi? Bir tatilin grupa geldim ben de ya. Sen bunlar bu жерде biraz müspere bu işte sen ayda çıkıyorsun ya da okuyorsun. Все, қойма. Мен братың үстіне әлі бұны кетсің, қайда іштейсің сен? Ертеден Авротайдан бару. Удобно, білесің? Біз тұрған жоқпыз да? Ошо урбасаң сенен сурап атабыз, не болду эле, кандай болду? Айтпайсыңар ондай. Биз мына ачыгын айтып, биз сурандык. Ачыгын айткылады. Бул машина бияктын энесиники эле. Анан сурандык, энесиники. Ушундай сураныш, апарып коюп турайлы, штрафын эртең төлөйлү. Энесинин давлениясы бар экен. Үйүнө күтүп атыптыр, мунду келип ушундай кылат деп ушундай сурандык. Башка болгон сурандык. Энесинин давлениясы бар экен. Бүгүн түнү мен машинаны апарып коюп керек болду. Onu Stanis boltunu açıp verip koydu be. Var öyle dedi Stanis. Анан сурандык эле станцияга айтты, мен жооп берип калам, аяк бияк деп. Калам бул неме давлениясы бар экен деп неме турайлы деп бияктан сурандык да. Baksana tespit yapıyorsan. Менде. Oralar vardı mı? Оос жок. Açıkçası var. Baştan tüketle yürüyoruz. Биз урган жокпуз да берди эч кимди. Болуп турду, урбасаң туура түшүндүрүп сен эми адашмоочулук болуп турду да. Турабы? Азыр эми тергөө өзү чечет болсок. Ар кайсынын башын бир айтып актангысы келген бул эркулдарды чогусу менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүп беришти.
Кийинки чакыруу Ак Тилек конушунан келип түштү. Анда жол кырсыгы катталгандыгы боюнча айтылган. Окуя болгон жерге барган учурда бул эки автоунаанын бет маңдайы менен кагышканын көрдүк. Күбөлөрдөн сураган учурда Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу машинесинин ичинде уктап жаткан экен. Аны ойготом деген Mitsubishi Pajero үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу машинеси менен Accord'ту алдына сүзүп, аны менен токтоп калбай 10 метрдей жерге сүрүп келип, пайдубалдын семендин сүздүрүп токтоткон экен. Инспекторлор айдоочунун документтерин сураган учурда каршылык көргөзүп, ооз калгыс сөздөр менен сөгүнө баштады. Мен сен танымасам әлі. Жан. Өзің сүзіп алып, не қылып отырсың, не? Мен досым сүзім. Тоңыл. Ошо досың айтасың ошо, не? Өмір. Жөн түрде еме. Тартқоның ма? Жөн түрде. Жоқ, олың тартма. Жөн түрде. Жоқ, олың тартсаң ма? Асылбекам не дейді? Тартқоның ма? Я болды брат де. Тартсаң олың ма? Тартқоның ма? Бер келе брат. Сен мына немең бар? Жақат чөкө сүйлешіп. Қоя шыққач. Тартқоның ма? Брашканов. Шындасың сен? Неңізге сөгмесің ме? Сен жөн түртші. Мен сөгмен жоқым мен мұ? Жөн түрт тұрғын шықпай тұр. Ғылар ішті мен. Не Сүзсің қалдағын. сүздім мен өзім досым сүздім. Хорошо, ошоға жооп береді. Иса не дейді? Сен өзің Ошоға жооп береді, ошоға. жүрсің не болсаң жүресің бересің Сүйлешпейін. Не дейді? өмір менің аты. Өмірге басыңа. Менің атым өмір. Кең болып тұра басың. Отырың бас. Отырсаңыз ана еді. Отыр. Олың тап мен. Ке отырсаңыз еді. Ezdi oğlum mesela. O Brashkan tanıyın mı? Артан танисың. Tanıyın da. Alo. Onlar kilesi geç. Nar. Қалай Mükemmel. Оңыз нар бер ойнатпай. Men oynatkanda bir şey oldu. Normalne gittim men. Бирок мына Brashkan tanımıyor. Oyundanmış. Sen tanımıyorsun bro. Tamam, классташ досың бол. Ukam. Өзүң айтып Ака, қолыңыз тартып сүйлей берсеңіз, жаш балаға теңелескен. Кетчен ак. Жөн, сіз чоң. Ukam, sen ушумен эки жол кыласың. Brashkan. Адамгерчилик керек. Өмүр бою ошодо пенсия чыксаңчы. Я тебе найду нахуй. Кайерден болосуз ака? Папандан болом. Папандан кайеринен? Аралдан болом. Арал. Канчанчы жыл болосуз? 82 болом. Бирок мына Brashkanчы көптөн бери таанам. Ушу мен 3-чү жол. Мен көз жумуп койдум. Гамна. Ончолук эмес. Мен классташ досум болот. Катын салып койчу. Ончолук эмес. Олор үчүн. Эми ону аяшыңыз досуңуз Бирок менен мына Brashkan эми. ушу мен экинчи эмес, 3-чү жол. Саңыз эми бизге эмне онтутасыз эми? Бирок мен коркпойм. Каласаңар камага алам. Камерага тартып камага алам. Бирок мына Brashkan. Эми биз эми жумушубузду аткарып атабыз. Вызов менен чакырып атат, барып атабыз. Жумушта эмен. Бирок эмне болду эми? Сизге эбинен ашып кеттиби? Кандай болду? Ашып кеттим. Эркечен. Мен досум, классташ досум болот. Олар койгула десе ой салып келип атасыңар. Силерчи Мас экенсиз, чара көрүшүбүз керек анан. Чара көрүшүңөр керек. Дос экенде анан жон койсок, мас экенсиз, азыр кетип калсак, машинаны айдап дагы бир нерсени сүзөсүз. Мен өзүм үйүмө Оозуна ак ит кирип карет чыккан бул айдоочуну наркологияга алып барды. Майыл кирем мен. Анан немеге багы Жеңиш аканын үйү бар эле го.
мен өзім кіремін. Кім? Папандық, ошон дейін тұшында. Кім? Мен өзім кіремін. Мені қармау. Сөгім берсін да. Өшіре. Біраз. Өшір. Жүрсеңіз неме, сөз қой тұрып. Кім? Сен ұшыма екі жол құлтасың. Кім? Бас. Кім? Біраз кім? Екі жол құлтасың. Біраз кім? Мен сіз жол берем сөзіммен. Болды, қой бар. Мен кіремін. Өзім кіремін. Жүр. Қатыма жоқ беріп қоймын. Сүйлөшүп кире бериң, Болып тұр мен. Қатыма жоқ беріп. Хорошо, Ошо жерде телефонға түй салбайт экен, басын. сүйлөшүп кире бер. Телефонға түй салбайт. Кека, сүйлөшүп кире бер, бас. Қой берім мен. Жакшы болсоңуз, э? Өмөргө. Кім? Берім мен. Отуруң эме. Отурчу брат, отурсаң жакшы, отурсаң. Қолым. Отырам. Отырам да. Ке, отур. Қолым. Отырғыз алғайсың сен. Şimdi eksici olup kurtasın mı? Ha? Desin mi? 10 yıl Ке, отуруң. ömür boyu işteysin mi? Куда халаса. Ha? Bu da halasa. Bu da halasa işteysin de. Отуруң. Burasınca öldürüp dursun. Girip geterim. Geri olalım da koylarım. En az. Önce geri ne öylesin seni. Takla çık koçuk. Katını sal koyup nakıp durat da değil mi? Çık koy şunu bakalım. Sonra çıkmam. Машинасы тоқтап тұрған жерден келіп сүздің ба? Ойламай деген машинада тұрады. Отырады. Сіздің қылып беремін да не? Тұру. Жермен түрмес қылдым ғой. Доссыз ба? Досым мен, классташ досым мен. Шunu өшіріп қойғаным екен. Маға бәрі жүркен. Қайра кіріп кетерім. Мынау екінші. Мынау құшаны сойып тұрған кіріп кетерім. Ичкенин текшерүүсүз мойнуна алган айдоочунун автоунаасын айып короосуна алып барыш үчүн кайрадан автоунаасына барган учурда Аккордтун айдоочусу эч кандай арыз муңу жок экенин айтып чыкты. Кандай болгон күнүндө да айдоочу мас акыбалда унаа башкарып, жол кырсыгын жасагандыгы үчүн административдик протокол толтурулуп, автоунаасы айып короосун көздөй бет алды. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгү ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан улак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин.